we yaje gutega nta kintu cyari kimuzanye, nibwo imisambi yabigendeye mirahagwa. Iyicwa ry'iyi misambi 10 ryamenyekanye ku ya 15 Kamena uyu mwaka, ubwo abaturage basanzwe bahinga umuceri mu gishanga cy'umuvumba kiri mu mudugudu w'inkiko, akagari ka Rwemasha mu murenge wa Rwemasha ho mu karere ka Nyagatare, bafataga umugabo witwa Sindikubwabo Jean Marie Vianney ari gupakira mu mufuka imisambi yari amaze kwica akoresheje uburozi yari yasize ku bigori, maze arabiyitega birayirya. Shumbusho Venuste na Kamufozi Etienne ni bamwe mu bafashe uyu mugabo. Ubwo nuko kuvuga ngo twari turi kazaza turi mu kazi ejo, hanyuma hano baraduhamagara, twahamagara n'umugabo Muyango. Birangiye Muyango aratubwira ati nimuze mumfashe hari ikibazo ngize ahangaha muri 24, hanyuma turaza. Ubwo tuje bangombwa ko dusanga umugabo amaze gufata imisambi ayishize mu mufuka. Umufuka yari amaze gushiramo imisambi 6. Nyuma turagaruka tugeze ahangaha yo yari ifite ku muhanda ruguru hano, nyuma turaza tuje dusangamo hano haguyemo indi dukuramo ine. Ni imiti bakuri Bugande bakunda kwita ngo zakaro. Noneho bakayizana bagasuka nko mu mazi nka ariko bagashinga nko uduti, noneho imisambi yazika nko amazi cyangwa se bagashiraho uduceri, ikafata uduceri kunuza ku mugunguzi nk'uyu. Sindikubwabo ukekwaho kwiciye imisambi ubwo twakoraga iyi nkuru yari yatawe muri yombi aho yari afungiye kuri sitasiyo ya Ribu ya Rwemasha. Ngo ni mu gihe iyi misambi baba bateze hari abacuruzi bo mu karere ka Rusizi baza kuyibagurira, aho umwe babaha ibihumbi 5 by'amafaranga y'u Rwanda. Dr. Ruhagaze Deo, umukozi w'umuryango nyarwanda wita ku kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima by'umwihariko inyoni y'umusambi Rwanda Wildlife Conservation Association, avuga ko kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ari inshingano ya buri wese. Imisambi twabanye nayo, abaturage twanavutse twese imisambi hari, ni ukuvuga ngo ni inshingano ya buri munyarwanda wese, nk'uko mu kurengera urusobe rw'ibinyabuzima. Ni ukuvuga ntabwo ari inshingano y'umuntu ku giti cye cyangwa se undi muntu, ahubwo ni inshingano yacu twese yo kuba twabasha kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ndetse n'imisambi muri rusange. Ku ruhande rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB, Richard Muvunyi, umukozi muri iki kigo mu ishami rishinzwe kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, arasaba buri wese gutanga amakuru ku wabonye abangamira urusobe rw'ibinyabuzima ruri hanze y'amaparike. Turabakangurira icyambere batanye ndetse no kuduhahereza amakuru cyane, ndetse tunashimira abatanze amakuru, ariko turifuza yuko abaturage cyane barushaho kubungabunga ibidukikije, kubungabunga ibyo binyabuzima. Mu misambi 216 yabaruwe umwaka ushize mu gihugu hose, ngo muri aka karere ka Nyagatare niho habarurwa imisambi myinshi. Ngo ni mu gihe uyu wafashwe amaze kwiciye imisambi 10 aramutsa hamwe n'iki cyaha, nk'uko itegeko nimero 064 ryo mu mwaka w'2021 rigenga urusobe rw'ibinyabuzima mu ngingo yaryo ya 59 rivuga ko umuntu ku giti cye ukura inyamaswa mu ndiri kamere yayo, uyigirira nabi cyangwa uyizerereza abakoze icyaha, iyo gihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda.